Kurumzari Times of Manipur gi the morning talk raising the voice ming tabir punu putaram bukchari ahan bala Manipur the phone libang si pauche sing the kari karma pauna ahan bala maida maru ba paw phone libage dum tang ming tabina si huyelan paw the Supreme Court na MPS grade 2 gi seniority list revised tawna ba yathang pikre megan gi matang the DGP amadi Chief Secretary na pung ni phuni pan gi manung da report pirak na ba khanghan kre NRC lebak sin ba thungna pangtho halagani kana gu mamatabu discrimination tawgadaba leite hadan Home Minister Amit Shah gi wapam ko todro phongni chingna ningai wa mong da mawama siram le mapuroi ba police na phakre habasimasu ngasi huyelan paw gi maroi ba paw na hanbale mai yauri mathang naharol gi thodang UNLF ki former chairman RK Meghen gi matang da pungni phuni pan gi manung da report pirak na ba commission na khanghan khre sakti lereba IED ani plan tauram le operation chathakre tare suba UGC pay scale sarkana namsinduna thambire ha ko gi fegokta gi wapam ni mawma chiningai wo mawda thauri yalaga siram le mapuroi ba police na phakre thangal bazar gi bom pokhai ba chena ba mi ani jail thajin kre anina formal arrest tau kre habasmasu harul thodang da phongni irei bakta UNLF ki hana gi chairman sanayama gi mari makhong pungni phunipan gi manung da khanghan gadabani haba commission gi wapam ko tauri lebak ki chirba tanpham da BJP gi MLA sing marul thokna leiri haiba ex MLA RK anan gi wapam barak thong manakta traffic jam na khudong cha da thohal le haiba simasu ngasi ire bakta yauri sanale bakta Manipur Police Department kangkhong chai dore MPS grade 2 gi revise intersi seniority list semna ba Supreme Court na khangan kre habisima yauri duga Amit Shah India pumba NRC na konsin gani CAB soidana chanan pham thoi habisima yauri duga siba changba khangna miyam gi warep laurakani haiba koi gi kokomi gi dung assistant secretary head coordinator sorry thobagi wapam memari pusilak palpa crore yang khai rom gi mamal ogada ba heroin Delhi da phare habisima su yauri pona phamda India sinba tungna NRC process satharagani haiba Union Home Minister gi dungba Amit Shah gi haitare Rajya Sabha thamki wapam peace talk ki waro sinda Manipur kainaba yarok labadi miyam hupna kangla tamna lakpiu haiba khoi gi suba pilama yauri aduga rooftop solar power plant tawriba singna ahen ba mai pibagi grid gi sel phangadra haiba samsi yauri aduga topam da 2015 dagi 2017 phawbada awangno pok tagi mi lising kunipan lom mangkhi have Home Ministry gi report ama simsu yauri matang da Shanghai Express manarap to paw da NRC ga CAB ga manade haiba Home Minister Amit Shah gi wapam ko tawri duga college oja sing thabak lepa khongjang sangsin khre haiba simsu yauri mawama chinganingai momong da siramle IED ani pokhai han khre haiba simsu yauri duga let ko how wifi jail da thajin khre han mori de gi dugumba drug phab ga mari lena ba da haiba khoi gi kano si police officers jail thajin khibi wapam ni ichel express ta nupi singi dama khudong chaba phangana kangpokpi district one stop center ma hangdokre college oja sing na thabuk lepagi khongjang haukre aduga ukrul gi mai sak pada awaba taraba sing the minister na temang kre habsum su yauri madang lamjingba times ta Congress legislative party na hayeng prime minister unaragani haibama box laga yamna exclusive oina special oina phongli atop pawno naga peace talk warosin 2020 gi angan ba saruk phawbada purak laba yai habasima phongli habatare aduga laingak na Manipur mache tana thugai na hotna biganu haiba XMLA RK anan gi wapam su yauri Abdullah Patan atubada thadoru haiba meam gi kholau bank ani gi mathak police ta wakat khre habasima su ngasi lamjingba times ki maroi ba paw oina nga phongli hariba ngasi Manipur da phongli ba maroi ba paw ki pauchi sing yauri maroi paw sing sing matana khana na bigida mag student lengsim bina leibasi za DHANABIR LAISHRAM ne za boi taram okcheli han dai Amit Shah gi Union Home Minister Amit Shah gi ngang Rajya Sabha da pi gi badu warwol haibatar NRC lebak sin batungna tauba gi mathau tai taugani haibagi dugumba Home Minister gi wapam mangarang Rajya Sabha da thambi gre haitar Hozik masi phai phatte natragana tawudami tawoidabani masina karai phawba khoi gi India da leiriba mitop sing gi issue sing si kokpa yaba yadaba hadu jana kitang thambi gani NRC Union government ki magi statement si it makes more and more confusion go akoi jum ngoksale ai tare akoi ju gyan taw lang sum ngoksale ai tare go ngoksale di khai noi da hojiki leiriba se cap ki posi ta sengmadi akoi yamna yam chok thokna
pakan khana bai wani moi gi pandam di NRC gi mariam lene ba Assam gi NRC ji Assam khatan in tor se ko hoi hoji ma ki wai aduda hoji bo ki wai na aduda lei ba poti se mapan gi mi si to ki madik sangjin gre na magi nawa 2015 gi da gazette ki notification ani Minister Home Minister na thok padugi duda special committee ma parliament ke lebidu aduna pigi bida 70 lakhs mung lei hai ade asomda Bangladesh ta cross checking ta ode moina khata na mu 60 lakhs mung lei na hai ko adu me am ning do loina baksi thamjan mi yana page nairga pudok hanbe ab document me am pudok na asa abra sadabra loi ka duda 19 lakhs mung lei hore mo hai tra 19 lakhs tu bu loksun be yana boji amu amendment or caps ko the hani gazette 2015 ge magi September 7 and 2016 ge June ge 18 da rakeno same gi ba hojiki da passport ki act to semdok pagi degi di foreigners act rule to semdok pagi loi legra da mayam loi khangna angang bo loi khang hojiki se ko hoi adu da kesi madu me am jing do ate mo gi nate ba hojiki lehori ba 19 lakhs to naturalize tawna bane ba ko adu me amdu tawba loire hojik se ko adu tawrani soidana moi house da puthorani ko adu matung da muksu hojik se overall akhoi gi India gi oina loina bak se NRC sana na ba tawrani na hare se foreigner detect tawna bane ba ko hoi mai political mileage low bi arana ba matam gi matungina leba ki interest ta miyam gi interest ta awang nong poki interest ta yengdana koi ano policy puthoga paktok tok bagi mong man ma lak pase hoi taseng badi magi foreigners me am jing sang pajidi awang nong pona ta dikram sang ro dana yamna keno da Bangladesh ji yamna khoi ga sunak na leiba duga taseng na leiba mi am do religious education adu da na ta bada ko se isin imai hen kalak padagi lam thumjal leiba adagi cyclone gi kari gi adagi khwaidagi nangba miyam thabak surum chawam khangdaba hingbo wa mayam jingji in terms of crore ne ba ko madu mayam jing du loina mami lauthok tana awang no pogilam ahang ji yeng na sang dagi mang thang lei ne ba yam na ju sangram ne ba section da mong sina su adai ngang lak tana khoi gi lei ba lo mayam jing ju relax tok tana action tok tana khudong chawa pi bidong na lak pasina aina khanjabada tawya ba tawre hojisi demographic imbalance oire masida mo khoi overall India gi oina NRC thamane de awang no pokin noi painge le horomi adu atai India gi state atai jing gi di check tawni haiba man bam yori sai gi constitution gi sai mayam yam ngang na ri ba article 14 gi equity ga du cry sakra question taw ri je awang no poki oina di tawya ba moi tawre tare tawre ji asem bagi di forced assimilation as a part of moigi Hindu tagi ko moigi say common uniform oi ba India gi magi nation magi manung de yawa nationality me am jing gi common religion common culture common political aspiration common language ga du gi wakhan du da tawbu mung da expansion ni tawbu lor kanda awang no poksi loina ba khoi Hindu no occupy torani aduga atai le mori balam Hindu me am jijo farak ta dana ba mapan gi mi thinge kaina haiba yamna kari hai tare akoina sumna yengjabade yam michang khaina ba poda ma chaw no e adu yamna overall India gi uniform NRC thamdana state me am jingjida foreigners check to godo no si questionable ni ko right kai no da Pakistan ga nang na Jammu and Kashmir gi leriba Punjab gi leriba Afghanistan di mari laiba somgi singju moina nusidabal lamni ko Bangladesh khwaidi nang ba awang no pugi singju mainland marawina union government di miyeng amadi yeng state ngaktan hai tare na si me ham singji gi tobu ya ba tobu lorga laiba khongthang si hoi mani India gi na overall marawina northeast ki ga praja jingna hoji yam warori bu khotpasi yeng manu aina ba mu pa hai boram ni khale adubu tobu ya ba tobu lorga da India sinma thungna mu NRC thamni na basi awang nu poki miyam de haraw ngai di woi dren khale maram di Assam gi NRC le bi kari kana ri lemo bodo mu
ha exam tawraga mu loction na ba tawraga di NRC level kai kanari ge khoi sum khaluraga khoi buddhism mangjale nok sum nok ni ko ai di hingi mahing adagi center state relationship ta leriba mong ado Manipur ge lenga ko myam jina loriba stand tasengna harau ngai zoide adagi oja tomra gi do afaba ju nate phatta ju nate do aduna loina baksi toksina ba man pot sina miyamna harau ngai di oi de thamjage hoi ngarang eskumba mitsagi wafam si ran sabada dugumba mifam chatharingai da hangnarakpa question gi paukhum da hai gi bani hai batare masida koi gi any religious ki lady ba koi gi mioi sing na madugi nungnang ningai pai ningai oi bagi mathau ta de NRC si laiba pumba laibak simba thungna chatharak kani hai bagi amisa union home ministry gi wafam yamna koina su lumna lawi hai batare masi kari work ka de ge ha masi gi exercise sai sim tu acho exercise mo gi do chaura ba india gi yam lo miyam se da sigumba process ma taro pai but lakado matam da kari work ka de gi miyeng ta bin ba tari hai batare uza matang da koi gi fegok ta gi yam koi ba demand ni seven pe atop koi department sin da maji kanu hi chana ga su fegok ta gi government teachers sing gi government college lecturers sing gi ma koi gi pham thopa 7 pay scale si pida na laiba si takna dano lakpani matam gi adu lengana su matam gi yana na ba matam lauba si yanga mo changsin ga da khongjin gi thok tuna lakpani du ngarang di aroi ba haibu oira dana koi sis work strikes how gra ba tare ba dai di koi November kuni pan swa gi koi gi degree bachelor degree gi exam mayam su line up tawra ga kari wora kada ge masi gi kana si thambi ga hoza sing su ai zo zaw i jebani ko hoi wijar mane do hoza sing strategy parikha ma mag de lo buje ke da angang gi parikha da kai ba thola ga da angang sing yaure da angang sing yaura ga iho do khara kanjal lagna ba yeng ba strategy ne ba hoi strategically yeng da di hoza sing lo ji sumi ga angang sing yaho na ba ne kai no da taliba demand phang da ba ne hai tare da ma si sang na pending le ra ba ade hoza sing su pam ja ba yam lu bam le kano khoi gi kesi ko education si yam maru ba khoi gi lebak tu gi yam maru ba pot amane masigi matungina loi sokhala ka doini masigi matungina phabangang thol ka doini masigi matungina laingak ba kari ke loi thol ka doini hoi aduna America da di oja si moina VIP ji oja ne moi mantri dung diam nate only the teachers treated by their government as a VIPs ka scientists ka ado Japan da ka di oja je without any permission from the government phabya de adagidi yam nungai je khoi gi France ki FX court ki magi doc se oja da ni sabki thara pham yas okay adagi German da kwai digi tolo wana phangba profession je oja ne ado South Korea ji pithibhi gen maming am leidana education da moi je top 10 ge manung da second ta ba adai smartest students to da top 10 manung chan bani na moi oja gi facilities e India ki minister of Hongway. Uzazi am beba tawe pithibhi ki sakhot palam jinda. Akari ki sakholi noida moina semba mizina hayeng yam attentive ba public ngak to wera gadi in any area field da moi myam ji legi kanda progress is development is just like magic tawe. Akoi India da no uzazi khwai de thin tawe ba. hoi Manipur na mukhen tawo. Bebar ju taw da ba. Thina ju taw ba. Thina ju ngang ba ko. Aduna aina khanjabada larik tak matamda larik pawa matamda larik mayam apam pam leiba matamda yam komna nungaina leiba pawa tawsi khogi laiba income duga leiba mong duga nungai jedana oza ji kesi am nushijani ni anga lai tapio lakanda lupa yang piu hai pontina hoi hoji in any office to egera any awang mathak ki egera thabam tong wanu mu so ko laka du piro adagidi file ma to leng da changa piro ar kane ba even pion bo har kane ba man oza ji anga lai tapi oza ai ba ko lupa yang piro ai ji haidra ne par gai si mo de ju ama to de ju par gai lai ba me am ji oza ji maximum ka thok ne ha ba tare aduga moi gi role mak ti am chawba aduda sarkar na mieng sum changdaba thausadaba adagi amarom da sarkar gi magi school gi magi economic conditions ji afabadi oi de na kui dana mu bill me am thingjalu din ko
adu me amdu yengaga sarkar gisu problem leremgani adu bu tauge na khanba political will ma leredi yam sanga aba matamni na ko to some extent kari gum khara adum tawbi bidi ya bani tawda basina hoji ujajing na sis woki decision lorise aba badi na te dana aduna sarkar yam saw effect tawne ba adu masim yam je ujajing bu na sum sang na neglect tawa tawga yana ba thador pagi ne ba aduna ujam yam je sor poirangani khare na puning sinjaningai way aduga tabom takum ya mo gi tawbi ba phayena thamjage hoi Zani matang the wiki can say, Lady Manipuri issue, Hibatari. Yaman given a Karamabuna in a country. Adamapu, Garansi, Quiggy, ex MLA, Quiggy, now Pakanga, Quiggy, Arcade and PJP MLA sings, Uchima Kunda Changre. The Yamata Taraba, Assembly me Pumsi, go high with the Karamna, go yai. Karamna kau gumsi haidana moi machine mananda bagi kano du kara arcade na yam hajna puthoga khara chai gre hai tare seng na hairaga swice da koi na hoi arcade gi wapam si koi lok sinjaraga hojik lady ba lengak si da yaw ba mele minister sing si gi response ma koi gi proactiveness se koi na lady ba miyam gi ithil si gi yeng na gi kitang tayon na ba dona moina hotnei hai budi hai hotner babudi yai adu miyam mi yeng de mit ketang thupu watli hai wafum de ne arken gi singu ngai ngarang gi du ba press meet to the local sector uzan su hari ba koi gi lady issue sing si da especially ruling party gi lady ba koi gi minister MLA mayam sing sina ngangi ba sai ba tawri ba cheli ba chung ba sing si da kadai ba masi arken na phongdo si chumbage habjik tang thambe Kesi am chumme di arkeanin gi wafam singak tanatana ne se kor komina sarkar wari sar haiji house phamde beni moi session ko bi hai chief minister ka phamina budadi kaugani habagi moi thajab lei na gre ko hoji bodi kautre na thaman ada kauhaning is jote na taba akoi gi mapal lak tara ra territorial integrity kaheloi na house ki logi badu hoji madu da ka elector kai no da territorial integrity the Cairo is Kangeva. Hozilla is see Soidramaki, Piga the Malaba, separate administration number like Kadobudu. Aduna Lam di Kaidazu, Lenga Ani like Kadobuze. Hanazu uniform law Chingtam later, Bazitamu, administrative Magi structure to Tonga Lagadi, Manipuri, Miamna, Chignari, Vanumai, Masana, Adum Laser. Aduna, Hadati house if Hamakanduda. Direct kamuin hiring is hojike direct way to hiring same administrative structure hanagi lecture ba uniform administrative structure je masi kain biganu kai bi aroi kana lobu yara bane soidana tawdor bane ba adugu madu tohning madu tawdabadu gi nuai tabadu ni moina hire se ko adai da muksu unaba matam da khoina ala delhi da territorial integrity has Delhi means nungai reba union government. Kana du Cairo khangam ni no moi jaro. Moi tare demand ni. Soro na high grade. Akoi na tam demand da hojike dumaina uniform administrative structure ma dum hanang ji lehen gadabani ga habji tawraga di moi jam kumna ju khangine. Adagi di yamna khara yamna constructive oina yamna phajaba argument hamaga wari sar ga di center ju khara ବ୍ୟବହାର ଟା goda bako ara mo territorial integrity wa nga to yare so kai sakra be film ne bulai se pen da bagi pen da bse yam balai rabane aduna masida house ma session ma phamora ga ko maile na basi lobu ju fai aduda kesin hang bi wang sida khumjaba ya bse karigi meghalaya gi karigi nagaland gi karigi mizoram arunachal pradesh ki all the magi lenga sangje they are very much at stake center chali unari mai lam gi meghalaya gi tourist ne ba moi any kedong tokan da khoi adu gumna sol roi ga na state ke bill pass thak tok thoi defend thak toi dena adu mai na khoi gi responsibility akhoi gi ne ba response nil ne ba adu na masida khara Maripa nungsiba mina khuduk sakpa ko Maripa ke kaim khanda mina kaim khanda vai tare adusu Maripa ning basi modi helo ina hairi adu di Maripa ning basi da khoina mai keno da lere
response ta lei leibang ning ba mi kadai bu ko ya de doctor ibu du lei miyam nu si ba ji kana no ya doctor du lei na adu gum ba doctor ko miyam ning du yeng kan di sangraba manipur gi lengak sida any lengak ko na pan ba da ka miyam gi thaje ba ji di phajana thamaga lengak pa da thaje ba lei ba ji manipur da yam sangai le ta sigi trust deficit se sum henzele hai ta sum henzele hai ta agado malam mi ha ne gi sarkar du no mo khara phatte phatte har ga khara response to ba hada ke da sudong to dre ba aduna aina sum khanja ba da arkan na thamiba thamamtui manipuri prajana hoji leiba chingnariba lebam thui aduga korkomina de manpekna leiba mogi fresha de tawum thom yamji loi tawum thokune tawum thui yamji khara ingdhan ba khara minimize tawon ge di positive response from the government to adu ubadu yam thokta ba adu nil leirabani na dum sumai sum thamna bane na I thamjage sing masi ai hai memory thokadra hai di oijaraga su yam arrogant oiba hai ta miyam na pame ba miyam gi ithil miyam na sida desire miyam na masi sima to ningi na hai basi phami nani ngai di hoi tawge hai ba khut lei thoki ba da tawdaba as tawnin tawju sun mai khoi adagi amana power pai ju hai ba arrogant amana debate ki mong dong loi ngang na bas akhoina ngang na si noi lali noi akhoina chumi akhoina lali noi na chumi gi debate na te ba sidi for the future of Manipur masai jida di aigi ideologically aigi party gi defend tong ne ha ba podu thado odong ne right kaido raga phagadagi haisi thimin na change masida hekta tawam tawam me am loi tawra dong ne ba house bu fambo egera ada chapagi adu egera dagi di tos resign to gera any tawam tawam me am patong tawra dong ne ba hoi adu me am du tawrak tabani na tumina sum leraga me am na ngangnari ba du defend tawdana dum hawdole bak sum leine na hai basina mane sigi response kari no khoisu yanta de ai yam kai thambiri sini wazana su khoi gi Meghalaya gumba Arunachal Pradesh gumba Mizoram gumba Nagaland mo khoi gi ladiba government ti yamna koi ke haini chang thona simadi ai adu LP leina hari lam sing si moi gi protection lei je ni khoi tai mi top chang khoi Manipur gi hotrong ho bi ne du so na te adu leina mi gi di tawhum thopadu lengak tu na miyang gi hul khang na tawe hai ba khoi si di ai gi di prime minister na hai gi yare yar congress sat leira kan hayeng drung laura kan di ekoi di khang de adu prime minister ni chok tu adu prime minister natri atop minister na ado minister na di yare na kongai sat lai bi mo ma to si mi yam nungai te habne break tang lomi ge break ki matung da goi ko gi assistant coordinator na kari gumba naga pes ki waroi sin na Manipur kai ga do yor di kangla tam na lak piu hai wafam amuk tang nei na si ge break tang lomi na ri Iramdam da fangba polam singna iramdam asimakta da sajaba kangla gi polam sing fangbiragani luhong panthana lakpada miyam gi damak leizare leima kabo loinana luhong bagi yakhanaba discount su izari akupa marol gi damak contact obiu 8131877217 natraga 9612056941 kangla kabok chabiyu yamna hawbani kangla leima kabo Manipur ihan hanbo oina lamjingba jewelry na market ta phangba sana mayam sigi quality check tawbagi khudong chaba pijari adom gi leijari ba sana da yauriba alloy amadi elements kaya gi chang marik chumna accurate quality amadi quantity ga loina na khanghan bangam lagani lamjingba jewelry na pijari ba khudong chaba asi lobi hau adom gi sana adu sengi na traga sengde haibagi chingna badu kokhan bi akupa marol gi damak lamjingba jewelry da lengsin birau Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Break matung da mukhan taram na oksari adung naming tabi se Times of Manipur gi the morning talk raising the voice ni adung ngasi the morning talk da koin unazam ni bisi ujar DHANABIR LAISHRAM ni zaman da koi gi ngarang koi Imphal West ki hai tare lamsang dai yam kre koi khun darama thoi
ki miyam punsilaga dungba phamba cheksin work mifam haiba tare mafam sida koi gi kokomi gi assistant coordinator khuraijin ma thobana miyam da wa ngang bada tham gi wafam ni hai tare ngasi pokna pham da yam phajna mek sing na quote tawraga ham le mai da hapai ba peace talk ki waro sinda manipur kaina ba yaruk labadi miyam hupna kangla tamna lakpiu hai jai makha tar hang kaim hai jar ge tamogi waklo da kai tam athau jai satra ne maze kuidri impact of the globalization da work toba loigre yamna lam siba adegi yam kupthana laglai su yengba yam phajana stay to banga waru rabza ne mas hoi ma tawbe ya ba tawra ka waru rak male ma da tana magi na sing ji waru rak male waru rak tana ni moina kangla da lao si matung da ba khoi kari warib lo sike warib tu kari di woi dono khangdre ado kangje bunda lao warib lo ji haide kangla da lao warib lo se kangla ji khoi gi khwadi sing ba life ni na tra masida khoi gi lobo warib masida khana wafam ji yamna lura kandani thaina ning thok paling da khwaidagi luba khwaidagi tumina tanaba ya pochi kangla da ne tanari do yam kupthani ye kan hai bo rim gani hoi masi manipur miyamna thawaina hai na akhoi hojik se yam ning makai tasem de kesi pano no bani itomda tumin leba kanda yam wai tumba ya de ko kari no da lebak si khalu bada capsu pass ta urani aina sen gi sagadar wari ji jo dum loirani khoi myam lang ju ya roi phanam lang ju ya roi aduga hogi ba khoi gi 2018 gi January gi da che Manipur gi awang nu puki mi myam lang badagi Rajya Sabha da bill du kep tu puthokhi dre ga habu di Rajya Sabha da support to roi da to gi da bne madu awang nu puki miyam gi Manipur gi miyam law lang ba ade chief minister na kaina akhoi authorities na hotna jadana ga tawbudagi tawgiba nate ba Rajya Sabha number leite khangudagi lok thokpane ba hoi hoi chumdra mani handak te du ju light clear ni hoi everything is green signal natra aduna almost si tawgudaba leibagi posi ui aduga India gi magi response ju government ki response ju am democratic way daba khoi yam kanna si kraitare khoi thaina gi anisi bulanjong mangi fascist ki leidana yamna authoritarian oiba potsi ubuju phangye ba kaino da praja gi apamba gi mayokta moine pam thabak tu wadiba tawni ha de democracy gi government gi democratic norms to gi rooms to later maram di praja gi voice of the people has a voice to ne ngak tois aduga participatory democracy de any policy same kanda civil society ga aduga magi political society ga aduga partnership to ne more policy same kanda moi pot job du ne ba aduna bu civil society lai ne dana ko political society ga ani gi partnership to na kai mo kanda policy semba law pass to ba matam da ani du yana to da kai di irang nei du mami to yu me am do that is pro people praja gi yang ga to ba ngak tani na praja sing sem nuai jai dana adu da di smara tap na ing na pan ba yam nuai ba le ba mo ne ba ada maming da di participatory adi civil society ga political society ga ni gi partnership hai ni ko partnership to da ai dana loge nang di sulo lo nu ha ga di hoi pina ba masung lo na ba sina apha maru boy na given tax makes a good friend ne ko masi hojik lei ba lenga si mong lei bini na inkla na ha sing di mayam na khang da bo ni whole social media thagle message mayam je mo moi alternative yang ba hore ba we want to see the alternative what the alternative is there yang trane aduna adu mayam ji yang jaraga magi statement se yamna nungai tana pibo erangani ado kari tholakka de habdu di khangdri adu chingna badi am lei kep ki oro adu manipur miyamna pamdriba peace talk te yoriba adu su soidana ki piroi haningai leiti khali hoi zamatang da koi human rights koi organization charona mapan lomna koi koi dina gwadi central legi thadok ki chai tara phadok le kana thadok ki ba unilip ki hanai chairman ar ke megen si mafam du gi NIA na Delhi da puhar kan da hojik si mafam khangdana mayam da takthok tana thambagi mayok ta hai tare magi civil liberty right to personal life to gi kano da singna badu madu
yaning de haidana koi Human Rights Commission Manipuri Human Rights Commission thai ba si ngarang si acting chairman namadu chairperson namadu lokhala kanda comment ki mihut ori ba koi DGP amadi chief secretary da pungni phuni pan gi matam gi manung dam si report pirakadabni haina high gre have ma si policies ni yauna ri hai tare koina magi leiriba mamangi history nu do do to thoga mioi ba moina yeng matam da masi kadai phuba lan banu ha su janek tang thambiram tasingna human rights ko magi human rights aduga khoida right hai baji maktabu magi reasonable claim ni right means reasonable claim ha bana maram saba aigi demand du ne adugi demand du kedobi torino da in order to attend by several individual ka mi jing na magi hingja bada waham thok leina hingna bagi tan ba yaba magi demand du ne ba reasonable claim du ne ba adu mayam jing du yaudadi mi oina hingbada nungai ba pokte dana yam maru oina fundamental hai ne adu gumba mayam jing du akhoi gi lengak sina yamna democratic country oi ba aduga state ki welfare state function oi ba akhoi di democratic countries largest welfare state function taurin adu na mi mana pokpadagi from cradle to grave mai mong phambo ba leiba sang ba sai sida magi damak tang akbi sem bi na to ya ba to ga nungai han badu ne ba magi social security adegi magi economy all this right everything pi dana nungai na hingi badu ne ba akoi gi polapagi mahau khanga hayeng legi device kesi life si unwritten journey haloi da pot man aduda pain da degi ihuk tore whether it may be within the framework of the constitution or not adu after all he is the citizen of India adi oidana adu magi framework of constitution gi outside the framework of the constitution against the framework of the constitution tore na dan maran phangre da jela lere mai dandi people loire na tra adu edi ma hoji mara letre dandi people loire adu edi mayum da halaktana magi lebam thokudu tobudu mathok taidana ma adu my right magi right my privacy lejai ade magi hingbagi nungai na lebagi loi lejai dana ko adu mayam jingdu khoi udana karai dano kari no bo khangdana thadora matungda sum lebasida human rights organization mayamna tawum thokne maramdi moidi migi human rights protection gi lei man adagi amana case khoina sum yengba yaba ma human rights violations tomba ko banu pa ba chawbi ko banu pi ma rape to hujinate that is the crime adugi di police lady adigi law court lady myam leina aduga state na to buse state ki magi mana sponsor to ba violation of rights cinema kon human rights nyam kana is okay mamdi moidi authority me amji moi wasakrabne constitution gi mayam to toroi law gi mayam to toroi akoi mi ba gi right ngakani da tawni boloi wasakrabne wasakrab moina to thor bujine lurize sida ne ba khoi myam lawjari jisu because moi je khoi guardian ne lawine ba guardian na phata phata sum to wi posidi chang ba sai 1980s dagi hojibok chathai idana ai to hom thing khali aduga manipur ki chief secretary DGP na su where about kai de lei khangum thui aduga si mayam ji yeng biraga ne magi damang ta su fazana kisu kai de mayum de le ga moi sauna sena be na moi de singna be le ga su ko aduga yamu megen mo si su yam ti matik sa wa yam masai reasoning le jaba yamna atang mini habitare moi ko muzu matam ina moi gi lemhori ba punsi matek sidadi lebang ju kana ba miyam ju kana ba logjabi ai ken ado mangan ningte phajana leheningi ado tawriba miyam jingsina pai hai ba ni psychological yam chawa trauma piram moi haninga te mane so long as akoina khud chara soga bandage yatna khonda molom teibo ni kokta chaung chauna son bajina khwaidagi wangba miot minai gi pot amane na thamjai masima khoina su yam kana comment ti tawning de tawdu bo hoi human rights violation ki mawo mai khoina ubu phangi simakti state masimak tawhoning de habduni matang yengchan bibam changbra hoi porakta ya de habna te but where about kada de legi habdun tang di khanghan bibam thopra at least imu manungda nears and them ones madu thopra habagi
ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯁꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯅꯔꯤꯕ ꯌꯥꯎꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯥꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ Thank you, thank you. ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯇꯣꯛ ꯔꯦꯁ ꯏꯟ ꯗ ꯚꯣꯏꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ